Biyag ti tao. Kumanita man nandito day di ang lalaki. Nakapres-pres kumot day ang lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar Day di man Uy, di mo itudo-tudo Ang mga lumadlaw na akit kitaan ta. Kitaam ngay. Kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mo't gayam. Kunak tumit nga minkan ka. Presko day ta ang lalaki. Feeling kunamit lang gwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw a medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta ang lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na. Agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy. Di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo tigas hat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tada arapa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon. Saggay sata. Sakbay amarunaw ti ice na. Diyak kayat. Kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan. Anya ka kadi. Kat no idikalman pay lako na makapangpangan kay ti halo-halo. Idi kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom. Dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Wen ko tamabainak mo hamang pabain iji tao. Tanayawat na mo ti halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamot sangwam to. Saan na bali ta pumanaw danton. Agbirok danto man iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabpabasulam no bilang masair tirik na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbagarabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda at tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot day man nakaawat pa Ngam sikati kahit ko, Beverly. Sikati kursunada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, pumanaw kan. Saan akas kan ka ti arapaap ko at pakirelasyonan? Iso sorry. Ay na, congrats insan. Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon tipan na ka-promote mo iti trabaho. Ay, nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumit ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas kumamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkit di Di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunakto mo ngamin kan ka idi. Apilyam ti lalaki apagtalkam. Anyangay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti amat ti anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day chay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak day di lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay apaka-stressam. Tilata ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakita nga inaklon mo kadagiti agdatdaton kan ka.
Mangpili kakit din itaklunam kadakwada insan. Awan nga rod ti kurso na kadakwada insan. Anya ngay ti maaramida. Beverly, anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakanupasyaran. Asino? Je agnagan iti Arman? Wansamot, anak ko. Hay, dagulit mo't deta tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na, anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakus ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalak. Siya, ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaing ba't dagita at tao? Armandak a professional? Tapno adda pagsanggiran da? Tapno adda mang pakan kadakwada? Ha? Naglalaingandan ngay? Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo, ajak agsangsanga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasarita marimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly, tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mat ngamin japu ko yun madamdamay di pagadalan da. Apay nga men, adi pa ilang makinubyo, ano makiasawa. Tapno alda ka kuyog na. Ay naamoy yung matanto ugali di kasinsin ko, tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapo iti kapipili na. Bumakitan a balasang. Ang mga numabaakan day jay. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mat nga uri ibagbagada disgrasyada akabalasang. Tanasagutan nakmat iti nakasingsingpet kan napintas nga anak, tatang. Wan No awan masarakam ang matino a lalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, timailawan man ang anak ko. Wen, tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaren nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mutan ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglaangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Jak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jen. Kumusta ka? Vincent! Siga ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ada ti project may kami dito eh. Kas makita mo under construction dito Duma rooms. Kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, dinak man pa sa blugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No ka star. Adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, dinak mo't ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Engem sa nabali Tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray siya kamang padpadakkel kan kuana. Aywan, tangay pangaldawin. Makikiddan kayo ang mangaldaw kanya. Ala, ay sana, nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alakid din. Kakaiso na nga italaang manin ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina. Kat asidaglaang mati pagadalan dito'y balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awanan yaman na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi mati anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa eh?
Nangatula tati standard day dya kasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tunga ng surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, pati naktumanan pabainan. Ay, una. Patsa ka maklaat day dyan makita na ka. Nagdakkel nga minti nagbaliwam Nakarkaro at marka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon matan ang makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ta agpaalilaw. Ta ang mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay na insan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent Dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang Oscar? Di nga agkursunada kan ka idi. Una. Jack malipatan Dayjay. Tanagpuskol tirupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sa bali itan ni Vincent, insan. Ay na insan, aganad ka. Taamangan nusikati sa rununang arman. Kundi kotse pa'y amang itultulod ka da kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit di ano bilang lang. Talaga adagitay kasken ka as single mom, ti maibagay kan kwa na. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman hak, tama ilasin na kwela ang Beverly. Umay ka kumakumustahin. Akwa. Umunag ka. Agyaman hak. Pudno gayam timbagan insan dyan. Dakkel nga agpaiso tinagpaliwan titsuran na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita. Takiministero pa na. Saan akas idi ang nagnisit. Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Diyak matan mailadawan. Anya di ko nam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaliw. No kas na, baro ka pa'y? When, Beverly? Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no may kanak itinamnama. Talaga? No kas na, agpadat ang arod na. Ay, ewan, ada ka kadipay lang iti construction? When? Kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga laang siguro ti kina-immature ko day idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kayat timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito'y balay, insan. Apay, anyat masapul mo. Awan, insan. Kayat ko lang ti makiinistoryakan ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasting nga oras. Itaman pa'y. Agad, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan. Sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakkel matan tinagbaliwan na. Timaarmatan iti kastaw na. Sigud mo ta nataer. Wan, ngam sa bali ti karisma na ita. Ay na, tiyak maawatan ti bagik. Kasla, adan samutan pa nagustukan ko na insan. Ha? No kasta? Adan namnaman akan ka, insan. Wan insan. No agaram manan, aklo nakadagosan. Kunak nga ron no agaram idi kalman. Ngam saan mat, mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga oray saan adi ada lakas kan ka, insan? Saanan ang napatagday ta kanyak.
tabumakit akong abalasang. Diyak kaya ti mabakitan. Nala. Sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki a para kan. Hi, Jen. Ha? Si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka dito pagadalan Well, tama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin adito itaen ti pagtrabaho. At dapat iti sabali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatam da gito'y pasarabok para ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para kada kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysayaat ka kada kami nga agina. Mababainak pa yan na daduma. Jen, dinak ko makagura Gamjak ngamin mailadawan ti kinaragsak ko. No ta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak, inutan amat nagtirignaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamatlat na nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayok nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Agdisnudumot nga rod amang itulod kada kami insan. Agkad ka ano kas dyan? Agpilit mo't ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyak ti mo na nga inaram na idi. Jack mo't agagawan ni Vincent kan ka insan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan ka, insan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Diyak la impagarop. Engineer mo't gayam ni Vincent. Ay, naimbaglakit din, ta inistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatak kan kwa na iti kastrian na doktala. Ha? Day tiyan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna, sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Ne, si kamot kaya Beverly. Sika, manun nga aldaw adi ka pimasyar di tabalay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaram manan, saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mo tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyaktim mo na nga inaram mo, idi? Idi da ita, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa'y tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please. Di na ko maliklikan. Pang-asim. Pasensya kan Vincent. Ngam, Jack kaya taguraan nakti kasinsin ko kapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar gangam ko man ti panag-araram mo kanyak. Sa anak mo manugot, Jen. Amok ngay eton nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin nayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Ti bagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sabali at tao. Ay eton ka, Jen. Please. Ayaton na kumamat. Vincent, saan ka maikarikan ka? Panagnagakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarit, ipatig ko ti anak mo, akas iti panangipatig ko kin ka. Ay, nakababain man. Aklunan kan. Gaputan na laos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Oh, agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka.
Ala. Awan kanyak day dyan, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ha? No kasta? Saan ako nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino dyan inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Addan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat na ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ah? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love insan. Agyaman nak, iti panang ikasar mo iti anak ka. Nga uray sa anan, anasinaw abalasang Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod, taagpaling kayo anaragsak iti agnanayaw. Nagyaman nak, tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmat. Kailiw ko lakit di tapukok. Di ka mandanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Kat no agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugar yu, ti pagpatakderan mi, tatang. Napnusan maya dayo da Jen kintapo ko yu kada kayo. Ah, ay na. Agyaban nak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Ha, kat, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka di dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngam dinak mabalin nga ikasal. Takasado man gayam tawanan bain a lalaki. Anya, Di na yung bagbagang adagayam asawa kan anak na. anya, Katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asini na akong tawanan bain. Inalilaw nak di dyan lalaki. kat kasanong arod daytan, anak ko. Aga nakakabalasang nanang. Biyag. Di tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanulakayan na siya anak ka. 15 ang samatan kat. Sika ka 25 mo pa lang. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di ah. Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga danak nasan aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balo, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minon tinagamamuan nyo iti dayta tao. Nalipatan nyo kaditi in istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho kas katulong ti kabsat na. Sige, nanang agrobwata kun. Adda date mita. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na yo, tatang. Agdate kayo iti dayta arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon ngem iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, itala ang mana na nagayatak iti kastoy sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo, tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan dayta arubi. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro anak ko? Nasaya at mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan ah. Uwan anak,
Agteksakto ken ka no paawi na kaon. Nalang nga rod. Good luck iti date you, tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito'y restaurant. Pasensya kan, Ruby. Maala, agtugaw ka nga rodan tagordertan. Mabisin ako. Anya ti kayat mo akanan. Oh, daytoy, kan daytoy. O sige, siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang laang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na Joan ka anakan. Adda relasyon da tatang mo kan ti sigod akatulong mi. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date-date din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kano nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't ang naragsak ni tatang, Auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo ka anakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, Auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto day ta, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balaya nak ko. Ni, apay, ada ka di bisita yo, tatang? Dituyen ngagnaed ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Ada ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa iti may sa abulan sipo dinaklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito'y ngagnaed. Tapno mabantayak. Amangan no agawan di sa balay. Ay, tatang, nupod no ngay ayatan na kayo day dya Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dituyen ngagnaed ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang petam niti balay inton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo iti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kade akayat mo tagnaed itayan tinobyom, Rubey. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaeda, saan akon nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akas ladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang, takanayon tayon tong ag-video call. Di mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga roden nga agim pake. Tamasa pa ak nga agbiyahe inton bigan. Ne, nakaumay kayo matanti Mila. Wan ka anakan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan nateng. Ay, agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo ka anakan. Ay, wananti, tadito'y nga agnaad tinobyan ni tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbay apimano ni tatang, imbilin nang agdalusak tapno nadalos ti balay asang putan tinobyan na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wan nga ro da, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Ayaman ka medyo, anak ko. Itala ang mana na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Diyak mat namnamaan nga agsubli akmanen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay ko maata di mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit di medyoan, anak. Sana maramid ni Ruby ti kasta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Wen, David. Oh, nangag mo anak ko.
Wen tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga ro tagluto akiti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo ang mabisinan. Naimbag man, taimay ka, David, ading ko. Kumusta ka matan? Nasaya atlat tama-tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen, manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam tisigod akatulong ko ading ko. Uray siyak manang, jakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaragsak ading ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasarano itinapod nung nga ayat, manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ading ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mo't da ita. Saan may akontraan ti kasta a desisyon mo ading ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsak yu adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasaya atlat tamot Rubay. Anya tararamidom di tangay. Siyempre, doon niya ak dito nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidak dito Maaramid ko ti kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biyag mo di ta anak ko. Katwan mat ngamin, nanang, kunak tumot ngamin kada kayo. Adda kwarta ni David, anobyo. Kaano nga ron amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwagasot laangan tinabate. O sige, ag-message sakto no adda manen isend ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mo, tanasapa ka asimang puwet, David. Wen, ta nalpasadagos ti trabaho mi. O sika nga, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat, nagbuybuyak iti TV, kan nagsel-cellphone, taawan mo ti daddo mga aramida. Ni Joan, Adda ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manan ti aglaba. Masadutak ngamin. Katuwan Ala, iruar mo nga runan nagiti malabaan ta siya kung ti makaamo. Igalgal mo anasaya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba tatang. Kabalak mo tiaglaba, anak ko. Ni manang rubingay. Anda iti silid May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano andaman sa bali akachat-chat nan. Ay nabay amon, anak ko. Manulang mo nakawasto impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni manang Ruby Tapno makatulong kumamot dito balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo, anak ko. Ang mga numangag nakakat masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timaited ko kin ka. Ikakpay nga minidyo, ani ti pagbayad na iti pagadalan da. Anya ka lakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gas-gastos dito balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nito'y. Ikanak iti 10,000. Taadda pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited ko kin ka. Na, 10,000 ti ka sa pulak kunak lang arudan. Maawatan na kumamot, Ha? Kukuha mo data 5,000 mo? Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin ko na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby J. Balayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo.
Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di saan kami unay ngagsarasarita. Diyak man amo. Kasla saan kami ngagka-vibes, anti. Makiistorya ka ngamin kenkwana Agkulkulong matitisilid da kan ni tatang. Sa larumwar numangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramin. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay matikas ta nga aramid nan kaanakan. Wen nga rod Uray ko man magsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatanda ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo nanang, no day tala ang tinaipaw it ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itid na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod nanang. intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na langan ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Adda iti silid ta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abanom. Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agunget Ibaga may tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka alaklakayan. Anay ko, di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa'y. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nan ano nga rod ti pingping yu? Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day dya Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di tikas na kada kayo. Di na lang na kontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasi yu, tatang. Sa dino tinapananday dya Ruby, tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo't wadda kasinsin narak na. Ang nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysayaat no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Ay ayatan na kayo kadimat. Da kayon sa laang matagsaksakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang. Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, naskan ngagtrabaho ka mat. No kastamot lagayam. Agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka ita na. Husto ti anak ko. Kwartak laang ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamot ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kalaang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta. At dapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno ammom. Guwapo kan ubing dayjay ngam itisika. Ha? Anya. Kumusta ti Riknam, David, ating ko?
Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabangibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam da ita. At daadagos ti reserba na. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ayayatin na ita, okay lang kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita kit andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tan ako na ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, ta sinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano sam to'y balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrabyan ta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka mata nagipaw-paw iti kwarta anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot, abalay dahi tayang mau. Nanang, pinanawa kong dahi a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang. Kat akin balay nga ro di tayan mo itangay. Ni Fidel, nanang. Iso tinobyok ita. Ti ko na siguro dahi alakay. Jak kabailan tagsapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Ruby di takabang-ibang abarangay tatang. Iti ayan siguro ni Fidel, Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Iso adakkel ti atap ko. Siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasayat ket dit, awanan di ti balay. Sipod pimanaw, nagsublay ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulok, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang iti nararamid mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan, Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Ta nagbuybuy ak iti drama. Anya, Di kagungot ta sino kumatisa na makaungat no kasta? Amumot agar din tinagapwak. Nabambanugak. Ngam awan baka na masangputan. Kunak man no pagbalinan nak adon niya. Apay apaglutuan na. Di naksumba-sumba ta na kasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ngay, Fidel! Di naksumba-sumba ta na kasta, ha? Manuwal daw mula ang diti balay ngam kastakit din ti pakpakitam. No kastamit lang! Pumanaw akon! Agsin na talangan! Pumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan iti satot akaskin ka. Jaklaim pagaro bakasta ti ugalim. Ruby, anyat napasamag kan ka. Apay adi mo imbagang agawid ka ita. Kanan ano taping-ping mau. Kinabil ni Fidel, Anya, Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulo sa sinaktan? ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kuha na anak ko. Sigurado adi na kaya't amakita day ginanang. Nang ronak at nakita na ni Fidel anang sukon kanyak idi. Kat awam mo dakas na ano padasam. Anya tamaw. Ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kuha na. Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain akon. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanyak iti kastaunay. Biyag. Di tao. Kumusta ni Jenny, nanang? Di mo pigsaan tabusis mo, Bernard. Ah. Nakaturugan ta anak mo.
Nasapa pa mo, nanang. Nabannog anak ay ayam. O sino ay ati kinayayam na? Ni manang mo akarin na. Talaga kay kat ni Manang Karen tanak ko ah. Wanmet. Adda ka na yun ti oras na para iti kaanakan na. Urain bati na kami ti ex ko. Nagasatak lata nanang. Nagasatak. Tadda kayo kin ni Manang Karen amang tultulong kanya. Ading Bernard, buludok pa'y man ni Jenny. Agay ayam kami man. Nakaturugan Manang. Riingam pa'y man biit, tagay ayam kami. Sapay inkarigatan ni Nanang a pinaturog Manang. Sana mabalin a basta riingan nalatan. Aya? Ala, dito yaklaang nga na maturog. Anya? Dito'y siledyo pa'y laang ti pagturugak ading ko. Ta iti silid kulatan at ti pagturugam. Kasano nga rod ang mabantayak ni Jenny ngay? No sigat ti maturog diti silid ko Manang. Ay na, di ka madanagan. Tano maipapan ka ni Jenny, saan kumot abay-bayan ading ko? Nanang, rumarakon. Nagananad ka Bernard anak ko. Gayam. Ura iti silid yu lang ti pagturugan ni Jenny intun rabi. Ni, apay ngay, kadamot sila diyo. Amangan ngamin numarabyanak nga gawid Nanang. Papanamaya, wano overtime ka. At na patagalakad ko Nanang. Sige nga ron, siya kom ti mga sikaso iti apo ko kanak ko. Agrubwat kan, tapno saan ka maladaw iti trabaho. Nanang, awan ka diti madlaw mo ka ni Bernard. Madlaw ko nga. Kalaat mo iti pa nagbaliw na. Kasla, awan pa yan oras na para iti anak na. Gagangay nala siguro at abi sikat nga rod ti kabsat mo iti trabaho na. Ay, sapay la kuman. Tapod no at trabaho ti pakakumikuman na, Nanang. Anyat kayat mo asawan. Saan tayo mo't nga mo no anya ti taray ti panunot ti kabsat ko, Nanang. Samay sa, ibagbagaklaan mo't atinadlaw ko. Di mo latan ikan iti dakasakay papanandag iti madmadlaw mo. Amangan no isupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Kaano ngay nga klonan nak, Lili? Nabayagan ngagdatdato nakin ka. Sigurado ka kadi apod no ti panagayat a marikriknam para kanyak, Bernard. Agdato nakatiken ka, no saan ka ngay ayaten. Kinapod no na, makarik na akmutan iti panagayat para kan ka. No kasta? Aklo naman ti ayat nga idatdaton ko kin ka. Wen, ay ayatan ka mat, Bernard. Oh, agyaman naklaw na Lili. Oh, Inarakop nakmutan iti nakairiruat. maragsakan naklaw na Lili. Kalpasan ti mano abula na panagdatdaton ko kin ka. Inaklon nakmutlangan. Narabyan ka nagawid, Bernard. Nag-overtime kayaw? Saan Nanang? Nagdit kami tinobyak. Ay, no kasta. Adan nobyam. Wala nang. Pasensya kayo na. No saan ko ngayon bagbaka ka na kayo. Asino nga'y tinubyam anak ko? Ni Lily. Ka-eskwela aki da high school. Yam amok to kada kayo. Kahit amo na ti maipapan ka ni Jenny nga anak mo iti ex mo? Saan ba Nanang? Saan ko pa yan ibagakin ko na? Nay, kasanon nga'y no di na maaklon nga dagayam anak mo iti ex mo. Saan mi pa na pagsaritahan ti may papaniti day tabanag Nanang? Ibagak to. Intundumteng ti umno a panawan. Ni Nanang, da kayo manan mo ti mga sasikaso ka ni Jenny. Ni Bernard ngay, saan ka di pa'y anagawid? Rimwarte kabsat mo, anak ko. Napan siguro ay itayan tinubya na. Ha? No kasta? Adaman ng nobya na? Adda ka numay. Kaiskwilaan na kanu iti high school. Anya? Ay, kunaktupay kat. Isumot lagayam amadlaw ko nga awanan ti oras na iti anak na. Adamot gaya man sa bali nga ayan ti atensyon na, Nanang. Lili, anak ko. Sigurado ka ka din, iti dayjay anubyam. Ni, apay matakas na tinasalod sudyo, tatang.
Kaya't ko lang ti makasigurado anak ko. Amangan kunak no pagayayamam mo't jay tao. Saan mo't Pudno ti panagayat a marikriknak para kan kuana, tatang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay kat mayat nga rod ano kasta anak ko. Saan kayo mutin nga ubeng? Di kay madanagan. At damatan plano mi para iti masakbayan mi adwa. Nasayaan, tasimang putkan, Bernard. Manang, ada ka diti bagam? Pudno ka di tinaibagan ni Nanang? Ada ka nung nobya, mading ko. Pudno tinadamag mo, Manang. Sino nga itinobyam? Nilili, Manang. Ti ka eskwela kid high school. Kat naibagam ka di kan kuana, ti maipapan iti anak yu iti ex mo. Awan pa iti plano ka mang ibaga, Manang. Anya? Ay kaano nga ibagam ti amin kan kuana, ading ko? Saan pa nga ita, Manang? At danto ti panawen. Ngamjak pa'y sigurado no kaano. May mayat mutlaeng no maamuan na. Iti kasta, kat amom no anya ti rumbeng nga aramidam. Narigat mat, no dumteng ti aldaw a plano yu ti agkalaysa ka san nagayam ama aklon tinapalabas mo, ading ko. Ipakawat kung tuta amin kan kuana, Manang. Ibagam ken kwa na ading ko. Ni Jenny nga anak mo tinakakaasi, no saan nga aklonon tinubyam. Anya nga ron ti planom ita, Karen, anak. Nang, sa pulok tinobya ni Bernard. No saan ang maibaga ni Bernard ti maipapan iti anak na. Siya ko na mismo ti mangnidanon kan kwa na. Amangan mo't nuguraan na katikabsat mo. Amangan no panunutan na nga ununa ang manan ti plano na. Ay, adaken kwa na nuguraan naknanang. Tapara mo't laang mo't ti pagsayaatan ti aramidak. Kasanon, no maamuan ni Lily ti maipapan ka ni Jenny, kat saan nagayam ama aklon. Ay, sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta anak ko. Iso na saysayaaten, no maamuan na, ita tanasapsapa pa nanang. Bernard, asino ni Jenny iti biyag mo? Ha? Ni Jenny, anak ko. Kasano ano mo ti mapapan ki ni Jenny? Ni manang mo mismo tinang ibaga kanyak. Apay nga ngayon limit mo ti maipapan iti anak mo iti ex mo. Mabuti nga klaan amin. Ang mga nung sinaanak no mamam ti mapapan iti dayta. Diyak kayat ti kasta, Bernard. Ha? Agpili ka. Siyak, wano ti anak mo. Di lang mabalin na duha kayo, Lily. May salang ti pilyam. Urayak ti desisyon mo tapno amok ti paglugarak. Kat no siyak ti pilyam, agnaad ka ni Jibalay. Ngam no ti anak mo ti pilyam, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nanang, awan ka di pa ni Bernard? Awan pa'y matanak ko. Rabiin na. Ay awagan man kit day. Ang mga no nag-overtime iti trabaho na. Ay, ni Jenny, nakaturog ka din na? Wan, iti silid ko pa'y laang ti pagturugan na itaarabi eh. Ala nanang, kanayon samutin ang marabyan ni Bernard. Wan nga roda Ay awagan man kit day. Amuam no ayan na. O anya, nakadesisyon kan Bernard? Asino ti pilyam kada kami iti anak mo? Sika, Lily. Ay ayatan kalaunay. Diyak kaya't ang mapukaw kay tibiyag ko. Okay, no kasta nga rod agnaad ka ni Jebalay. Alaam nagiti gamit mo tapno inaldaw nga agkadwata. Di ka madanagan, nakasaritak ni tatang maipapan iti dayta banag. Kat imanugot, tadatamutan ka no iti husto nga edad. Imayak, taumay ko lang dagiti gamit ko, nanang. Ay, apa yan Bernard? Papanam. Agnaad ako ni tayong tinubiak, nanang. Anya, akat kasano nga rod ni Jenny ngay. Panawa mo, wan mo, ikuyog mo. Da kayo pa lang ti makamukin ko, nanang. Diyak mabalin nga ikuyog. Anya, isukat mo ti anak mo iti dayja alilay? Ay ayatag ni Lily, nanang.
Kata anak mo, saan ka da napatagkan ka? Napatagmat kanya ni Jenny, nanang. Iso adi ka matanagan. Binulan amang ipaw ita kiti kwarta para ken kuana. Ay na, kasimot ta apukok no kastagayam ti planom. Agpanunot ka kumapayan na imbagan ako. Di Nanang. kag dardarasudos. Nakapangedeng akon. Kat pinanunot ko na imbag ti desisyon ko. Bernard, aling ko. Kasanon ngay ni Jenny, no pumanaw ka. Ada ni nanang ang mga sigaso iti anak ko, manang. Talupay latitawan ni Jenny, ading ko. Masyan ka kumamat iti anak mo. Awan kumamat kat ti parikot. No saan nyo nga imbaga ti amin kinilili. Anya? No kasta? Saan na ang maaklon ti anak mo? Kasta ka di? Manang, Ay na Bernard, agpanunot ka man ading ko. Isukat mo ti anak mo iti babae akasta ti kapanunutan na. Nupod no ngay ayaten na ka, maaklon na kuma ti anak mo. o sige. Da kayo pa lang ti makamukin ni Jenny, manang. Nanang, agdardarasan ngamin. Bernard, mabitlaang! Bernard! Awanan. Pimanawan ti kabsat mo, anak ko. Agyaman ak lang unay. Tay manugot kay ti kayat ko ang mapasamak, Bernard. Wen, awan terong ba nga pagyamanam? Ay ayatan ka unay. Isong aramidak ti amin para ken ka. O sige, agina na ka nga roden tamangan tayon no madamdama. Nagluto ak iti paborito mataramon. Agyaman naglili. Bumawi akan ka. Gaputa siyak ti pinilim, Bernard. Anya di nadamag ko. Nga da ka no anak ni Bernard iti sabali a babae, anak ko. Agpay suday tatatang. Anya? Ngam siyak ti pinili na. Iso ngay manugot nga agna dito'y balay, tatang. Kasano nga rod ti anak na no kasta? Saan na bale? Tadamot ni nanang na ang mga sikasukan kwa na. Mabalin mo nga si kaswan na latta. Bisitaan na no kasta nga day off na. Tatang, jak kayat nga da kay nagaw ko itatensyon ni Bernard. Ay. Saan anasaya at ti kasta ka panunutam lili anak ko? Anak na dayjay. Saan anasaya at nga agawom amin nga atensyon ni Bernard? Ikamot ati pasit ti anak na kengkwana. Didak ngamin maawatan, tatang. Managing bubukod ka no kasta. Tilaang bagim ti pampanunutom anak ko. Ay, makamu kayo na niya ti sawan nyo. Basta siyak, naragsakak ta siyak ti pinili ni Bernard. Nanang, talo atawen ng tinapalaba si pimanaw ni Bernard. Ang maging gaita, di na pa'y pulos sinarungkaran ti anak na. Busy siguro anak ko. Ay, talaga kit di nga awanan bibiyang na iti anak na nanang. Di na pa yun mapawitan iti kwarta ti anak na. Ay, wan nga rod Sapay agis iskwelan ni Jenny. Ang wala, bayan nyo. Tasya kung ti aggastos para iti kaanakak nanang. Ay, nahagyaman ak iti tulong mo iti kaanak ka manak ko. Nang, maasyanak ka ni Jenny. Iso adyak mabalin abay-bayan. Mami Karen, Ada ka di masapul mo, Jenny anak? isuro nakman mami. Tsak maawatan to'y homework mi iji pagadalan. Sige. Inumumpay ti gatas mo anak ko. Sakbay nga isurok no anya ti aramidam, Agyaman ak unay, Mami Karen. Talo atawanan. Ang nagnaid ni Bernard dito'y balay tayo, anak ko. Awan ka diti plano na amang sarungkar iti anak na. Apay ay asang kay bagayo ti may papan iti anak na, tatang. Saan na ka di akailiw ti anak na? Apay kumakadaak mo iti biyag na. Unangam anak. Anak na mo lang dayjay. Panghaasiyo man, tatang. Saan man aday tatisang kay bagayo kanyak. Talaga masuro na kon. Jack matla palubusan nga gawid day ja Bernard no bilang lang. Kaslabalod ni Bernard iti kastangar aramid anak ko. Yimot mo pa yan ti anak na kengkwana. Maday ti kasta. No talaga maglang ay ayatom ni Bernard. Di mo bukudan ti pamatag ken atensyon na.
Ikamot ay iti tsimpo na para iti anak na. Anyat maaramidak nga no syakla ang tikapat ganiti biyag na. Awan mabalin ko, tatang. Lola, saan ka di paya simangpot ni Mami? Rabiin nga mawan pa'y laang. Nag-text itay, apok. Ag-overtime ka no. Ay, asino nga iti kadwa ka maturog, Lola? Maturog ka pa'y lang, ijesilid ko, apok. Diyak kayat, Lola. Ni Mami Karen ti kayat ko kayda. No sumangpot ni mamem, di bagak nga iti silid ko mati pagturugan na. Urayak nga rod ni Mami Lola. Nala, mangan ka nga rudan tay text ko ni mamem. Ibaga kasapaan na tagawid. Nasayaat mo ta si mangpot kan, Karen. Ni Jenny ngay nanang. Aday jay silid ko, nakaturugan. Ururayan na kang amin itay. Aya, nangan ka din nanang? Basit mo latkin na. Ala, agpalas kan. Tauray jay silid ko pala ang tipagturugam. Sigurado asapulan na ka ni Jenny no makarieng. Wen nanang, agsyawarak pa'y biit sa akmangan. Nala nga rod, anak ko. Kumusta ti resulta ti check up mo, Lily? Masigog ka ka din? Ay, negative man ang ti resulta ti check up ko, Bernard. 5 atawanan nga agdenden nata. Saan ka mo't nga agsigog? Anya ti ko na ti doktor. Adda ka di diferensyam? Di ka man matagsawi ti kasta, Bernard. Anya, diferensyang ibagbagam mo't. Ne, di ka agungat Agdamdama kaklaang met. Makapainsulto ka ngamin. Sana nga putad daputot mo iti sa balya babae akat kasta ti damag mo kanyak. Agpreno ka mabasit, Bernard. Anya, apay nga kasta ti bagbagam, Lily. Agsina talangan. Itian nga pa'y laga po nga ituloy ta ti relasyon tangay. No kasta gayam ti atap mo kanyak. Di bale tawam mo't anak ta. Ala, agimpaki kan ta pumanaw kan itamot langang. Malalala. Sorry nga, Rudan. No nasakitan ka iti na ibagak. Sayang mo ti 5 atawa na panagdanada. No agsinatalattan akas laawan anyaman na. Sipod na maamu ka, nagadua malas ti simang bay kanyak. Panagkunakkat si katimalas iti biyag ko. Anya? Kalpasan ti amin. Ti panangilaban ko gan ka. Atin nalikudak ti anak ko kapugan ka. Yung kastalaang ti aramidam kanyak, Lily. Kunak man no ay ayatan nak. Idi day ta, saan itan? Nauma akon. Nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Anya? Please, pagsaritaan ta ko maitinasaya at daytoy. Diyak kaya't nga agsina ta. Ay, di mo manipilit ti bagim kanyak, Bernard. Di kan pagan ano. Bernard! Kumusta kayo, manang Karen? Kumusta ti anak ko? Alala, sumra ka. Pagyaman ak manang. 5 atawan asaan ka nagpakpakita kada kami. Itaman pa yan nalagip mo ti agawid. Kalpasan ti panang panaw mo iti anak mo. Nagsina kamin kinilili, manang. Anya? Oh, makitam da ita. Insina na kamutla ang ti babae anang isukatam iti anak mo. Basol ko, manang. Namiris kong tibidtot ko. Saka lang makaamiris, idi agsina kayon. Basol ko, manang. Hanggang di ka madanagan. Ta pinadakkel mi kininanang anasaya at ni Jenny nga anak mo. Patpatgan mi ni Jenny. Iso adi mi mabalin abaybayan ading ko. Agyaman ak manang. Sulnitak ti ado anak kurangak kita anak ko. Anya ti kahit mo kanen, Jenny anak ko. Sa dino tayan ni Mami ka, Karen. Napan nagtrabaho anak. Omega, igawan kay ti kanam. Wan? Anen, syaklatan. Kabailak ti agaw iti kanan. Anak ko. Palubusan ako mga sikasugan ka. Tasulnitak ti nagkurahaken ka. Sige, agdi gusakpay. Jenny! Oh. Kaslawan patagkon iti anak ko.
Nanang, uraan niya taramidak. Talaga nga adayo tirig na ti anak ko kanyak. Kay kaya't napay nanti na nakarin ngam siyak ng ama na. Mano atawan, asaan ka nagpakpakita kan kwa na, anak ko. Nairuam nga minan animanang waka rin ti mga asikaso kan kwa na. Nanang, anya taramidak. Pasaksakit anak nukas jaya di manang karen ti berberukan na. Nga urad taak mo't nga mana. Di nakpay maawagan iti daddy. Ngamno ni manang karen, awagan nakit din iti mami. Alakat ano usam nga ay aywan anak ko. Amok nga do tinagkuranga kita anak ko, nanang. Pagbabahuyak tinaramid ko apan ang abando na kan kuha na iti. Kahit ko kumati bumawakin kuha na ita. Ngam, adayumat tun tirik na kanyak. Ala, aramidam ti amin nakabailam anak ko. Ubing pa ni Jenny. Patya ka maayayong matlaeng bayat ti panaglabas ti aldaw. Maikawalakit di dayjay, ta siyempre, italaeng manan na nagpakita kakenkwana. Nanang, Nakaturog ni Jenny iti silid mi. Ala, mapan kan ijay. Tasika, timang kaidakin ko na, Bernard. ha? No ngay sa pulan na kanang makariing. Makaamukan nga, grason kan ko na Kentap nagsubli ti si good, arik nanakin ka. Pumanawak to pay lang inton bigat. Tapno maipamaysa na ti atensyon nakin ka nga amana. Ha? Masyanak mo't ken ka. So nga aramidin tayo ti amin na pamuspusan. Tapno maipatig na kamanen ti anak mo. Agyaman ako na itawan patingga na suportayo kanyak. Manang. No kastoya nakaturog ti anak ko. Sa aklamada ni ti gundaway, ang mga prusi ti ulo na. Kan mga rakop ken kuana. Tanakat atap at gaminan kanyak. Ipatpatigaw na yan ako. Sikati kapatgan kanya. Pakawanid na kuma, no pinanawan ka idi. Nakulapan lang ti panunod ko idi, anak ko. Daddy, apay nagsangsangit kayo ang mga papro si Tiulo. Anak, patpatkin ka. Ikarig, di ako numadayukin ka. Di kan panawan, anak ko. Daddy, Sulnit ak tinagkurangakin ka, anak. Pakawanan na ko, ma. Sakati kapat ganit ibiyag ko. Karig iti bagik. Adya ko nagbawing iti sa bali. Ipamay saklangan ta tensyon ko kan kanak. ala, gustong daddy. San kayo nagsangit? Patpatgan kayo, mat. Nagyaman ang anak ko. Nangagkumot lang na itakin ka, anak. Basta, saan kayo na pumanaw, ha? Please, daddy. Oo, anak ko. Promise.